anyi me koroshi anki na junda anki na halle annan nyimme koroshi anyiran kampen na koroshi annan ki na batu aga nan ngara kebe annanya allan kutayga he farenti ya gare sugara kudabari atillo man ko man ko te watana jannara kum pay kebe garancha lotay arna ken no ndo odo ya garunda aga na gadu koroshi kayni hijabu ma aga na du suturi na hijabu timmantu mutu qur'ana yanda hijabun ko kirindana buru nyana hijabu nyana yimme sheheti wahabiyanu nya golleni qur'ana anda hijabun ko serena ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wan nisa'il mu'minina yuridina alayhinna min jalabibihinna allanti farinda talla fare akwanya kunda adalle nyagaru adu mu'minun nyagaru tinke allah tini hijabun lo ini du suturi wa idha salitumuhunna matafashaluhunna min wara hijab Allah nti Qur'an ni atahara ga ne yagaru nya intirindi no bana ni hijabe nga garina Allah nya mar kannya Allah wajibin Allah farlanya ni hijabe nga yagaran ni hatta ju suturi farinti sallallahu alaihi wasallam komi wakati ndoraga ati soro hilli qabila no hilli wi kem man tonu di jahannaba dun ko nyani me kemi ngare de me rono jahannaba sinfani min ummati min ahli an-nar lam arahuma irjalu ma hum irjalu ما هم شيات كجناب البغر يضربون بها الناس والنساء كاشئة عارية مائلة مميلات مائلات ورؤوسهن كأسنمة البغت لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها في شيء مسلم فارنت قبل أن يهلي كم من تون الجنة بدون كون ينقي كم ينغرد في ورني حله أتاهنا كما يقول يعني جاني نيما قوم ناقو كي وصلون كتاتي itikura ashabu suruta irangumu polisi nu militaire nu gendarme nu kumbe nu gabaka soromane katu khafu hadisen sarhamdanu da kenye kunye atahi landa nisha'u ti yagarunya ni kashiyatu ihetu hatanto angana hay ihetu hatanto heto hata dengu magade ariyatu miduru nyanterene Sheikh Salim ibn Sheikh Muhammad Salim Uthaymin kashiyatu ariyatu da tawsil nu shikikai imma ira meke lihina dohondi gijimbe ngasella ngakitin kanu ngasella tankanu ngasella ira mempa ide me sharia nda duronya hitre kashiyatu ariyatu hana mike ata hillandi walla da ira mello nda fegente kebe ga ira memura ngallido ira mempalle kashiyatu ariyatu ira mempa ide me duronya hitre ata shikande da ira men lihina ligini anya ringa fitina nukuncho ira memure kashiyatu ariyatu iramen paide me aduronya hitrene akenyenge bakalla dinana mailatu akenyenge mumilatu awime nyagarun kanyenge ndeni maila nambu alla dinana anyandu ngone kere anke na daw kenta ke hijabu rondo ni sere sura kenta ke botoro ni sere sura nanduro botoni nanduro kasonga kenta ni kenya ni sere sura ngollinya aga tanna hijabu londi ana gollinya ngana mutanda ke duwa to la bu shaytani ndigamu mailatu mumila anke nyenga nga sere tanan nyengen dini dodo urusuhunna kasinimatil buguti ini muka na meshi ladi na muka turu mugoy gori ube na bisoron chiti mugoy goranga ni haynan na inkollam ko ranga ni inkollam go nyogo menjungo farinti ku yagarun tarmar jannati ndara jannati men kitin gunandi la yajiduna riha har jannati me atan tarunin gunandi sankinaru hadise gurati arjanna kana tannagate sine to wando arjanna nganga timen kita ku yagarun takita qara hijabu mutude mu'mini yagaru islami yagaru sirbe gaiti mu'mini bugu allati farinna ki yakunda adire nyagaru ado mu'mini yagaru angaiti mu'mini yagare wonni sayid mu'mini yagare gaita nganduro nantere Sheikh Salih Fawjani da Kenya atan duro na tere na jahannaba nyankane an duro nan tere magandu suturu de nanga jahannaba Kenya nankane jabarenya na tire mene ke golle jabarenya na qul naru jahannam asadu harra law kanu yafqahun allati jahannaba yimbe nan tawke kiye aga na yafahame ga gara anga bara hijabu to ti jabarenya na remene kiye nan tawere allati jahannaba yimbe nan tawke kiye arna haqra sirikinoy arno suronde arno yagarun surondi arna mu'minu yagarun surondi alhamdulillah wallati gana har lenkinga budde be kare yagarin gabe suturun tannega dampengi ay suturunta ho gabe ya gamboto nyana sellanganti alhamdulillah
ngana daga do debe no kusanga hijabu gumenga li kesire nyane khairi nyane ke megara hokka hay qara hokka hay kana ga suturi arna qrasiren ke subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk